naše saučešće. Sedite. Izvolite, ovo su naši modeli. Izvinite što ste čekali. Izvinite, ko vam je? Brat. Stariji čovjek, jel te? 40 godina. Greot. Od čega je? Grudobolja? Sinoć je ubijen. Ubijen? Da, nekoga je ubio i ostavio na groblju. Laki, dete usluži, gospodine. Tata mora da primi lek. Deda! Deda! Izvinite, zna li se ko je to učinio? Lično bi voleo da ja prvi saznam. I šta biste vi presudili kratko, jel? A ne, kratko. Dugo bi mu presuđivo. Odveo bi ga u planinu, vezao za drvo i rez. Smirite se, molim. Porez. Smirite se, razumem. Komad po komad. Smirite se. Seko bi ga mjesec dana.